Mateo Kapitulo 22. At si Jesus may kibatya, at inulita noong pigsalita na limbawa, nga na. Ing kayarian banwa, katulad nening metong aari, apigsaya na ing pangakasal ning kayang anak alalaki. At tinupod no ding ipus na, barong dakitan ding inagkat king kasal, at ilabis ang datang. Tinubod nung pepasibayo ding aliwang ipus. Sinabi na karela, sabihan niyo karing inagkat. Oy ni, si Jaco ing pamangan. Ding baka ko, at ding biserong baka may patenala. At makasadya na ing sablang bage. Umeko king kasal. Dapot ila gewarang mistula, at pesila kola. Ing metong king kayang marangle. At ita kingkayang kapanintunan, at dingaliwa, de kapando ding kayang ipus, at inalarong makarine, at peterala. Dapoting ari mikas buya, at tinubutno ding kayang tapok, at linipuldo detang mapakamate, at pepasilabne ing karelang syudad. Kanita sinabi na karing ipus na, ing kasal makasadya, dapot ding inagkat, ela karampatan. Umekopin karing sulok da ding dalan, at detang hanggang akit yu, yagkat yoking kasal. At detang ipus linuwal lang mine karing dalan, at tinipundo ding hanggang ikit da, marawak na ampon mayap. At ing kasal, kinat muya karing inagkat. Dapot inyang linubya ing ari, panong lawan ding inagkat. Ikit ne karin ing metong nga taong malan pagkasal. At sinabi na kaya, kakaluguran, bakit linub ka keting malan pagkasal? At iya, alayang bulat. Kanita pining ari, sinabi na karing ipus, gapusan niya gamat ang ponbidis, at yugsaya king dalumdumlual, karin na ing tangis, at pamitigis ding ipan. Uling dakala ding mayawos, dapot di taklamo ding may pili. Kanitapin may kola ding fariseos, at pisabi-sabi ra, nung makananureng arakap king pamanyabi na. At tinubuddopin kaya ding karelang alagad, abero ding Herodianos. Sinabi ra kaya, Maestro, balumi king ika manyabi ka king katutuan, at tuturume king katutuan ing dalan na ning Diyos. At eka mangimi kenuman, uling emulalawan ing anyura ding tao. Sabihan mo pin ke kami, nanong balak mo, karampatan ing mamayad buwis kang Cesar o wali? Dapot Jesus balo na ing karawakanda, at nga na, bakit susubukan niyo ko? Taong magbanal-banalan? Ipakitseka na ako ing kwalta ning buwis. At duwang dekeya ing meto nga denaryo. At iya sinabi na karela, kanino ya larawan ini at ing makasulat? Sinabi ra kaya, kang Cesar. Kanitapin sinabi na karela, ibiyayupin kang Cesar ing bage akang Cesar, at king Dios ing bage aking Dios. At panamdam da kaniti, may nga pamulalala, at likwande at may kola. Kanita muring alduwa ito, di natang lakeya ding Saduceus, detang manyabi king alang pamanyubling miye, at kitang dakeya. Ngara, Maestro, ni Moises sinabi na, nunging meto nga tao mateyang alang anak, makyasawa ya ing kapatad na, king kayang asawa, at dinaning palipi ing kapatad na. Ngeni atinping pitong mikakapatad alalaking kayabemi, ating mumuna, mekyasawa yapin at meteya. At antining alayang palipi,
likwane ing asawa na king kapatad na. Makanyan mo naman ing kadwa at ing katlo, ang gana king kapito. At pangamaterangan, meteya ing babae. Pamanyubling miepin, kanino ya asawa karing pito ing babae. Uling ilangan ay asawa re. Dapot Jesus may kibat siya at nga nakarela. Mababalatong kayo, uling eyo balo ding kasulatan, amponing kayo pa yan na ning Diyos. Uling king pamanyubling mie, ela makyasawa, at eno papakyasawa, antilang angeles banwa. Dapot tungkol king pamanyublirang mie ding mete, eyo abasa ing sinabi na kay kayo ning Diyos, nga na? Ako ing Diyos ng Abraham, at ing Diyos ng Isaac, at ing Diyos ng Jacob. Ing Diyos, ere Diyos ding mete, nunge ding mabie. At panandamda kaniti ding kekaldan, mi pamulalala king tuturuna. Dapot ding Fariseyos, inyang dindamda king apatok na nga nung sinabi ding Saduseyos, mi pulong la, ilangan. Ating metong karela, tala panaleseya king kautusan. Kitnaning metong akutang, susubukanin. Maestro, isa nung masaplalang utos king kautusan. At ya, sinabi na kaya, luguran me ing ginong Diyos mo, mabilog king puso mo, at mabilog king kaladwa mo, at mabilog king kaisipan mo. Iti yaing mumuna at yaing masaplalang utos. Ating kadwa akatulad na niti, yaini, luguran me ing lupa mong tao, antimo keka. Kareting adwang utos, at yun nga ning kautusan, pati na ding manula. Ngayon ikabang makatipon la ding Pariseyos, Jesus kitna na lang. Nga na. Nanong isipan niyo tungkol kang Kristo? Kanino ya anak? Ila sinabi ra kaya, kang David. Ya sinabi na karela, bakit pini David king pamamilatanan ning Espiritu? Ausaneng Ginu, nga na. Sinabi ning Ginu king Ginu ko, lukluk ka wanan ko, angga king ibili kula ding kekang kasalang, lalam ning kekang talampakan. Nung i-David pin ausaneng Ginu na, makananong anak niya. At ninuman, ere apakibatan ametong mumang amano. At manibat king aldo ito, ala ng mengangas, mengutang pakeya.